Evariste Ndayishimiye, ndagira ngo nkwisabire akantu cyangwa se nkubazeho tuganire. Tshisekedi arimo aragushora mu ngeso itari nziza, arimo aragushuka ngo watake u Rwanda kandi ingaruka zizaza zose ni weho zizirengera. Namara kuguha abasirikare be nk'uko ari kubikubwira, ubushije wahaye Tshisekedi abasirikare bawe cyangwa se ingabo zawe ngo zigende zifashe leta ya Kongo kurwana na M23. Birangije uko byagenze urabyibuka, bamaje kubona yuko bari kwicwa abandi bose bahita bakata basubirayo. Utekereza iki ko nawe ugerageje kwishura kwataka? Ese u Rwanda urabona ari igihugu cyoroheje ku buryo uvuga ngo ni ahantu uzugaba igitero winjiramo uko wishakiye? Okay, hano sindi kuguca intege ariko nanone ndi kuziguca. Sinshyigikiye amakimbirane ari hagati y'u Rwanda ndetse na leta ya Kongo nawe n'u Burundi. Hano ndagira ngo ntanishe ku magambo natangiye mvuga. Nimba ushaka amahoro, shyira agapira hasi uvugane na nyakubahwa Perezida Paul Kagame, umusaza utagorana, mwumvikane. Kuko ibyo kuvuga ngo uramufungana umutwe se weho nde? Uramufungana umutwe wo kwihorera? Mwihangane mugerageze uko mubikemura, ahangaha ntibagushuke. Babwira ngo mwebwe mudukurikiranye mwibuke gukanda subscribe, turaje mu bindi biganiro mu kanya.